Kubor nakaslem jong udongsan hima. Hybrid elambok dekhar khatlai snam karta ude ukhon rangli bomdon kemi don kepashu bat usyong usa bat kibahayeng hasam hakashnong wa se kabajengai kempa hanyo kilometer namau karwat southwest Khasi Hills. Une hybrid ulapau hadin beulala ban pelat im ya kawe ka khana kebalayak sat hapo elambok ude ubadang pule hak kelas 7. Hakasngi ublei ute hybrid katba udang let sum syapo wa ulayo i kajinyak sat jong kawe ka khana hapo ya kabala tip kerteng kum kasapi banroi thongni khatsan snam karta klemjing shapting uni hybrid ularing ko syapo bat ulala ban pelat im yaka kat kum kajinya thu jong hybrid elambok ulaong bamar sinyo sngo ya kajing perta bat haba ulai i ya kajinyak sat jong katega khana wud ulalet ban yarap yaka ulaya thuru baha kata kajing yarap katega khana kabala don hapo kala tanlang ya bat badru nakiterpeng hadu bakala bu jingma saya uru Henry hybrid elambok ulaong ba ula syuktik ya ketika khana bat marsin pelat ya ulami syabar ban ring mensim bat hadin kata ula su kli biang syapo bat yo bantan ya ka hadu banda poi sharing keu kumban shipen kan mau hagasngi ublei saungot ki khana kan thei kila let jingi kai shakawa arilang Henry arngot naki kila khlatno na ka jingam jelom kawai pat kala laj namar ka jing shlur jing ute hybrid ubala klemting kai ya ladi kita ki arngot ki bala khlat ki dei bala tip kerteng kum ka shaba kemen lang wan yang khat handu snam karta bat ka aisha ban kemen thongni khat saus snam karta kat ba ya ka sapi ban roi thongni ka bala laj lapen kit no wud shamau karwat civil hospital ban yo ya ka jing sumar kong abu ngawan jepala teh tak laj ta ngasawan hoto ciap ngawan chong ta den ngachong tinggal nai chanek lati na ta den korpan ya Arab tawang nang pung tadi panian ta ong pan ya Arab deh tangang ngade sabtai laware yaware nang pung ceng dede ne den seorang ngaj dan sotawe ong made lade ta ngwar law sabtai seor de dan ta den ting or di Arab ta ngano kata kendau re tak or chan ngali tepeng ngalu tapo tang or kendiat na ta den enti or tangkilik or pelat or kimot ta den kata kirin sim or sak lot ya curing lah kiat alah ketewa seor lar dan kena